ndoda ukuthatha kunice uthatha kumnandi awuhlupheki ngokupheka badoda mina ukuthi imali engiseselani le mali yomuntu oyi-1 wena ngisesele imali yomuntu oyi-1 akabi le mali yabantu ababili yabo ngoba nje abantu ukhangela imali olayo uyavuka kuthi hey inuli zami uyafuna ngitshelani iBhayibheli ungabala kuProverbs anti lithi lona he who finds a wife finds a good thing and favor from the Lord, favor from the Lord. And umfazi ngitshelani ubuya le favor yakhe ungathatha ndoda ama favors azawabona kulama blessings anya ukuthipa serious umfazi lezibusisa anya nkosikazi yebo baba ukudla sokuray ayikulungi uyabona utade ngitshela ngayo iqinisile wami upho mkhana hayi yothu khona lapha ngufake sonke hayi zamantu okababa kumele ubelani olo ngathi kunengi yabe ufake ngaphansi yakwazi umthelo kanti awukuthatha ndoda ama benefits okuthatha bathi kuyazokuncitshwa phela abangathathanga uyageziswa yabo uwedwa ungakwenzelwa mbani lokho thatha ndoda awuthatha uyageziswa alo ngiyamtshela umngani wami lo thank you futhi bakithi singaqeda manje yebo baba ngizabeka lapha amanye benze ukuthi hayi kathi inkosikazi khagezi phela mahlaleni hayi ngisho sili angeke ngikwanise ukugezisa umuntu ongubaba ongasondodami mina ngigezisa indodami kuphela angeke hayi lokho ngeke ngikwenze baba hayi ngiyaqolisa ngicibela mntwana but is a visitor ngiyaqolisa kodwa ngeke ngigeze phela izandla angazigezela mbili ngancedisana naligezisana hayi mina wena ugezisa mina kuphela ngesho kwami kuphela kunjalo ukuthatha kumele ngizibonele safuna amanzi unatha ancenyisa nawe khona ngizathini ndoda sibone nama benefits ngeke ngicekele uzahlambula mina hlambulula mntwana ungenzi njalo ngitshele ngathi thatha kwakwenziwa njalo yini